wakati wa kulia, najua uko kwenye wakati wa machozi, najua uko kwenye wakati wa maombolezo. Usilie kwa yale yaliyokupata, ni wakati wako unaopitia, ni majira yako unayoyapitia. Ni kweli umejawa na machozi, mume uliyempenda leo amekuwa mwiba, mke uliyemwamini leo amekugeuka, watoto uliyewategemea leo amekuwa sio, ndugu uliyoamini leo amekukimbia, watu uliyoamini leo wamekugeuka. Hauamini, ila ni kweli yameshatokea. Ni wakati wako wa kupitia hayo. Vumilia, hizo kasheshe zina mwisho. Vumilia, haya matatizo yana mwisho. Maandiko matakatifu yanasema kwamba, neno la Mungu Baba inasema kwamba, atakayevumilia mpaka mwisho, huyo ndiye atakayepata kuokolewa, huyo ndiye atakayeweza kupona. Vumilia ndugu yangu ili upone. Kwenye uvumilivu kuna baraka. Hayo unayopitia wewe yana mwisho. Kama ukivumilia utafanikiwa. Kilio cha leo, furaha ya kesho. Huzuni ya leo, tabasamu la kesho. Simama na Mungu Baba, usiache kuomba, usiache ibada, usiache vumilia, 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 vumilia. Mungu amekuona we, jibu lako lipo, jibu lako lipo, jibu lako lipo kwa Mungu.